Voin hi November ni som ni le panga ni aham sang ni le som ni pani the Great Canadian Grass Sale and Expo ho company a hian meron sound system set up turin New Horizon Mall ania kan vakal don hai kan tunu create video min la a kan vakal chin don ni. The Great Canadian Garage Sale, come and join us down here 1 to 7 today, Friday the 25th, and tomorrow it's from 10 to 4 p.m. There's tons of prizes, TVs, you've probably already seen that, computers. We've got drones with cameras in them, plus about 80 or 90 other little prizes. We have trivia extravaganza, we have the Great Canadian Treasure Hunt, we have Find It First contests, all kinds of stuff going on. It's not just normal garage sale, it's an expo, it's a lot of fun. See you down here. Yeah, you haven't mentioned yet the place. Yeah, at New Horizon Mall. New Horizon Mall, just right outside the outskirts of Calgary. Hey hi amuna noro chuk chuk novel tur ni ya. Hey Pavi speaker ni ya. Passive speaker thawn ni ya. Oh lenge. Hati song hi kan keng tur chu ni. Apa nal ve. Vu ra hi chun tu khom bodot khopa in kluk pali hol all khopa. Ole tizong kan keng tur ni ya. Amun karon tilang nga kalkong titlem zong te kan tilang do ni o. Ni chu za nga hello ma ka da nga. Zau khop mai. Nên là cháu chắc là ngay thì hiền speaker vel te kan la chua nga. An ma mo tur ang zong zong. Pardon me? Are you working behind the table? No, I'm just for the setup the sound system. Oh, okay. Yeah. Okay. Okay. This table here for now. Hey hi passive speaker ni hey. Quarter inch ho ni ta mo. Hey ka man ro phayang a. Rinai na zawo hey fit za ni vele dia chuang fie don ni. Hiện power extension ni kan lo ken ve khan om zia tle ma lo nei ve ta ni chu ole tan kan man tur chu ni tlang puya mixer hi pa ngai bok mang le hay hay hi zaina chu thakho mai effect le tel ha le tro. Hey speak on ania speak on cable ania chuan hei atop hi quarter inch ania chan chu speaker a sam quarter inch chawang wangin hei kam hana ngai ta ni ami setup dan tlang pui hi chu karon tilang to lem lawanga thian ka vu zung zung anga hetiang setup dan velin tui ni chuan description a hello da ula setup dan vel kha ina fel faido in karon ti sak thei don chu ni tun tum ka sound setup chu ka bal ve khe ka ko po bal ve ka ni he ti hi niang ti ka ngai to lawa grass sale an ti khan mall chung an ti wang khan mall chung vel tura ka lo ngai ground floor vela lo ni lo he parking lot ta lo nia. Yeah, actually I want to put a speaker here, that's why. Oh, you want to put a speaker Yeah, there? yeah. Oh, okay. If Oh, possible. okay. Yeah, that's okay. Okay, thank you. that Yeah, would be- yeah, yeah, this- but yeah, she's taking that truck. That's going outside. oh, okay, That's sure. going outside. Okay, thank you very much. Yeah, appreciate it. Thank you. Hatan speaker phakan dale so tok view don ni. Pakhat so tela heron cover thayanga. Speaker pathum da tum gani tu na hand fit. Hetatanga hemin kar poi fit zale somnga ni towa. Shui hi kaman zong zong hi fit somnga pakhat. Fit somnga pathum fit somnga pali ka manga fit zanti ka mang to ni.
fit zan ni so yang kha chu lo ni se chuan za somwa tang zan ni se dei vek do na ma ro chu ni danga chuan mi ron ko le ni chuan fit zanga fit thrui hi fit zanga vel ken ngai don ta ni chu hami grass sale kan ti hian until zara ran thalo ve ti mai theya hami Canadian ho re hi until nei la thade athen phei chuan han ti te han soi ta mai la athen phei chuan thilan lei re thade in da tha ni an man to lo huna amang du tu nan man thei turin an lo da tha box nen thlap ten an da mi keini ai rethei jok ten an lo lei theina an te zan lei te kha som ni lek lek in zuara grass sale ti om je chu hami until nei hlui zong zong ron phar chuak ani an hak to lo thil ho kha hei en ula thil thar wak om lawang athen phei chu thar lak te oma hei keini te pon thil hlui kan lei ve thin ta second hand kan ta te po sa pho in ron leya sa pho ta po kan lei ve ta sa pho te pon kan thil hlui ron lei ve nual ta chun sap then khat chuan e an fa te thil ho te kha kum ni lo man to te thar ang hlak te na ro lo om ani a chan chu nakina lo sen ron nei tur te na all sam ten lei ve theina na re thei jok ten zanin kan leya min somnga le kan lo man ve thei chu hlu ni ti khan an ril ru hi Christian rui ani chu Christian kan ni an tian ti ve in a biak ina te ban an phar ve vak vak lem lo ani chu chu ka du na ni a he tiang te en tai la an thil zor la hian nei hlui ho heta po an thleng a po ti hian an pai lawa man tlom te te in tuna som thum man po kha cheng ti lek lek te an zuar ani ti khan an lo mang ve thei don an tia are thei jok ten hai kan zo ti ti nia hei kum ti no man tia kum khada voi ni thum te lo man ti le nga la atih chi viau don mele ni an ti dan hi mo han an kol ve re ngo hre ti han shopping teng hatiang hi second hand tak tak om ta apona leitur om si lo ho te hei tuna he tiang te po hi bai helmet te po hi som panga le kan ta le don tai lang chuan khi ta ni aba thave hei phei chu lei ho ngal mai ka du cash ka nei mail si lo ba I'm just No, it's okay. is it okay How are you? yeah thank you chuan hei an chin ta la grass sale an tina chungina ka soi tong ha thara om ka ti ka hei a thar hi te lo zuar cheng ti hian athen chun thil thar pui pui ta thei jok ta an lei theina tan tin an zuar ani chuan hei tuna hen bluetooth kan hmang le do na ipad atanga play do na wangin hei ka lo hmuang chunga hei mixer ang chi te mixer ang chi hian bluetooth chom chi tu na nga chuan siam chuak to thon chuin a om kan hmang lu tuk lawa hei hi version 1 ania hei version 2 ni alto bluetooth khamo manga channel 2 ka da sakanga hei music play na manga hei chu zani na ka hmang do na zani na hen setup tur mun khat kan la ne ya 18 birthday mo an lom do na kum song poriat an ni na birthday an lom do na chumi tan chu ni chu hei hi arei don em awang hian hei power hi ka da saksa thina adapter mo ti hian darkar som nili chung poran ma se poi to lo ni tia ka connect to hi chuan atlangpui nili chung top po han ran don po ni se ran vek thei to ole so motor an da khin ma chung ma kan ti thei don si lova check 1 2 3 check pakhat chau po aring review ni hi he ka soi to en tu nan thil zor zong hi grass sale ti hi chuan nakina sapram an tiang chi ten kal ve chen grass sale an ti chen thil thar beisei lo ula good second hand mo mina an hak lui to kha hei then om te pokai lei sangan chu keini pon lo zuar ve tai la kan in kan kota hen athen phei chun kotan zuar mai ta an mani kota grass sale kan nei ti an zuar ta chuan an then om te pon lei tho ni chu kan then om te an zuar kan thil du song om chuan kan lo lei ve le ya ti khan om thi ni kan sei zo kan ni chu hei tiang te kan athar kan lei ta hei athar kha zale somre ding kan le tu na hen an zot ta ula som thum ba kan zuar mi alawang chuan in sharing to thil chian zuar lo an man du lo tur chu mo an mani pon an man du lo tur che chun zuar ngai lo ni an ril ru thiang lim thin khop mai Troy so you want to play from your iPad right you want to play Somebody's iPhone or something, yeah. oh okay so I will show you this one how to pair it Okay, I'm actually, my DJ is going to be here, I think, any minute, and I'll get him, Okay. get you to show it all to him. okay Let me see where he's at. tu na ri hi 50 to 60 decibel vel ani heng a hi chuan rin ain sound ri hi chedu khopa chuan reng tur chu tiang hol anga hi chuan ama te hen reverb anei sa bass tam sa ni bass so da son ka da thana sa
So it's very simple, this thing. I will show you if you want to pair with other phone as well. Okay. So is this to like play music or something? Yeah. Okay. So turn on this one, right? Okay. So you turn on, and after I just turn on, then so I have to select pair, press longer, Okay. long press like that, and then when flashing, blue light flashing, you can pair it. You can find Bluetooth total. Okay. Bluetooth total. Sorry, I just wanted to shut that off. Oh, damn it! Now I turn off the Bluetooth. All right. Go back to the Bluetooth total. So if you want to pair with other phone, you have to unpair first. All right. Then you can pair with another one. So the volume you can control from here Okay. or your phone. It doesn't really matter, yeah. Okay. See? It's the bass. So you don't need to touch anything actually. Only here. That one, the main. Okay. For the mic, this one, check. Oh, sorry. Check. 1, 2, 3, check. This the mic volume is here. This mic, this is Bluetooth. Ole, tiếng rong khăn đi xe. Với nhiêu tan chuan zani na mi kha karan dale dona video kha englo zani na hen pathian zara kan tam chen thre din hian 18 birthday ha kan pakal le do nia chuan ti jong khan ne ka soi tong khan grass sel an ti jon hen thil hlui an nei thatang ang de khan zual kha ni meita eng po ni sela kain mule don dia e kan hole dona cho kan enga tlai dar nga kan chuak le don ni thre din tho hian te rol le nal tak tak ten tel to turangai la tun tum chu 18 birthday ni don pangin no panglaman kalhem don student lampang ki khani ro se kan lo me